Kusihla ngolesithathu nobekhosi mangibingelele la ku SABC 1 eMzansi Fashion mbukelo zoqaphela uthi lihle ngempela izulu endaweni esiphakeme lapho kwitshonalanga koloni ngalokho endaweni esigudle ugulimboze ngamafu izulu hamba njalo ufika lapha kodwa ayiko Uppington ko Bloemfontein kongena lapha ngempela empumalanga koloni eGauteng hamba njalo ufika lapha kwaZulu Natal empumalanga naseLimpopo amathuba ezivulwa zolindeleka makhona lapha ko Port Elizabeth kufika lapha ko Bloemfontein Gauteng Pietermaritzburg anguye lapha u30% kusihla kusasa lezomboza ngamafu izulu kulo lonke lihle khulu esitakhele sosuqaphela uthi South African Water Service bakhipha isiqoso somlilo amadlela endaweni esikhona lapha ku Uppington ibiki inkungu ekhasaphansi endaweni esikhona lapha ko Springbok kufika lapha ko Cape Town hamba njalo ufika endaweni esikhona lapha kwaZulu Natal kufika empumalanga nakwezinye ingxenye esikhona lapha Limpopo amathuba ezivulwa zoqhubeka benguye u30% endaweni esikhona lapha ko Bloemfontein benguye u60% endaweni esiphakeme lapha kwitshonalanga koloni amazinga akhoshisa mbukeli ame kanje makhona lapha kwaZulu Natal kusihlo anguye u15 lapha ku21 obheke makhona eMelo anguye u12 Gauteng anguye u13 naye lapha u15 zobusuqaphela makhona Cape Town kufika lapha ko Fredendal Vustile aphathi kwakhe lapha ngempela u10 sekulapha u17 kusasa ke soqaphela mbukeli soshisa ke izulu makhona lapha ko Uppington kaya lapha u34 mbukelo khona lapha eMthatha amazinga akhoshisa kusasa azobe nguye lapha u25 kokomane anguye lapha u27 kwaZulu Natal namaphethelo anguye lapha u27 sekulapha u30 esifundazweni Johannesburg azobe nguye u28 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosithele umusa thatha intamo ibusela lapha kuvusiza wakalanga.